Okay, katitangire mugenzi. Ntabwo turajya ku izina ryawe mugenzi gusa filime ngiye kuyitangira burambarama najya nguri hanze yose nacikwe. Abateguye ni bande ne babandi mwumva buri munsi. Touchstone Pictures. Abateguye cyane bafatanyije mugenzi na Elena Springs na Leon Scooter niwe bayekanye niwe baye producer ka filime. Ntabwo turajya ku izina ryako mugenzi. Byose ngera hako muri parike hari yagendaga. Hari yekeraga muri parike ndani, parike ya musanga mugenzi y'inyamaswa zitandukanye. Uko yakaje akora muri park. Buti, come in. Buti. Hako muri telefone yamwise Buti uranyumva? Ndati nakumva allo. How many? Unconfirmed. Sasa mye sako twakire ko dushaka twatowe na ba pocha bamwe baza amashyamba unako munzu amaparike baje guhiga inyamaswa. Abahigi gusa batemewe. Uko mnyeze yakagiye hako na imodoka yindi babisikanye mu mukarage. Don't you sugar babe me. Bo akigorye wenyita ko ni baby ryawe. Sasa mugeze kumwako mukajya mu Beast. Now, I've had a report of a poacher close to the nest. Umva Beast twakiriye amakuru ko dushaka dufite pocha wije muri National Park yacu muri parike. Into it. Of course. Saba ndabyumvise none bimenye iki mushaka. I'm going to take a look. Giye kujya ndebe. In Constable's chest. Kandi nsanga hari ndaza kumuhitana. Take the Wingington. Sawa giye vuba vujeyo. Hakora amakuru kaje takate motoka bamura byafira ntabyo kwanza gutinzamo. Agende ari mugeze gwatowe na pocha none ongeze babahigi. Baza kwiga inyamaswa gusa biteme mu mashyamba cyangwa muri za nuza muri za parike. Ahanga bamugamba bamwise Buti ni umuzungu ni Buti. Ko Buti yakaje ubundi Buti menyesha imihumetso. Sasa kumenya kugeza uko imihumetso yakaje. Umuzungu yakora mu ishyamba nakandi muri ngakora. Ashinzwe umutekano wa pariki. Bari ni nyamaswa. Ntabwo yaje wenyine. Hakuna mukagena barazamwise Beast ni nyamaswa. Niko yakaje mbunda arayifite. Uyu ko yakaje nawe yamba mu telefone yangu sako na tabari. Batewe mugenzi n'abahigi bo mashya bo mu za pariki. Tayari zako feri imodoka yacitse. Urugo rwaraje. Feri imodoka yacitse. Nuko rwinjiye. Yeah. Kwa mukaraji. Ayiwe yazaga fatewo imbere hari inka atari imbogo so muri pariki tayari twagaciye mu mbogo natari inka zo muri pariki sinumbaza Mose wera we Imana ishimwe ko rwose mbaye hafi twagaje imbere y'ingazi ngo umuhigi cya ku ruhande ntago baziranye tayari kira parika nicyamukarage kivaye mu rubaje kuse we wachigorjiwe vani mumetsa kwita kahagarara wamuhigira wamuhigiwe sasa yuko jewe you look at a poacher wachigorje no sanga bahigi bahiga inyamaswa muri parike bakapfaho batukana. I'm making a big mistake. Avana imbunda yi. I'm a cop. We njye ndi umurinzi. And I sing in the Vehana Boys Choir. None njye banyanje ndi umundu hangana aje nk'umuririmbyi ndi umuhanzi. Smith Blackman Bazo. Take I'm taking you in. Wachigorje nje kujya kugufunga rero. Ko nagufasha uyiga inyamaswa hakora bitemewe. Faya ko bakashoga n'imbunda. Nibikora ibyo ni ba ranger. Bashinzwe umutekano muri parike. Wachina zura Rwanda none. Byari bikwiriye. Kigorje affirmative action. Bakira umvinare ku ruhande. Ndaritangira guhirita. Don't let me die. Bana mfashe simfe. We both got to run for the Twebwe dufite kwirukanka. Ajya hano hafi hano hari igiti tukurira igiti. Akira ngo noro musiga. Baramutaye kandi bo bibaje mu bibazo bimwe. Narara rukurikira. Wachigorje urabikwiriye. Na muntu ukijuga nare ngahindukire. Cyasanga gwa mu cyobo. Nari jya hejuru y'icyobo. Nari zimwe zo muri pariki. Ntabwo ziyenza. Sasu yuko bakarashe sasu. Shayi sasu ryaragiye rimukubita ino ryacitse. Yarakatata we, ayiwe sata we, ayiwe. Sasa hapo ngo ari impyisi. Dore impyisi mahuma. Listen, buddy. Yewe mushuti. Somewhere down there's a dead poacher waiting. Hariya hari umuntu wishwe n'intare agenda ujya kumurya. Uruguruzi rwo mugeza rwishwe n'intare. Akiruhere kuri iri ngiri. Kimugiye hakuno ni impyisi. Yabatata we, no ry'umuntu. Uko umugabo yabaye ukanyagwabo. Ngeze kufilm itangiye bayise Muddy Buddies cyangwa ibigoryi by'inshuti bibiri film iranga Muddy Buddies cyangwa inshuti z'ibigoryi ngeze nako byarangiriye aho ngaho barakwereka amageze amaze gucaho imyaka itazwi some years later cya bigoryi byabaye muri pariki kimwe cyasi ikindi kidukanga mugenzi bagatandukanye ntago byarangiriye aho tugaruka hakuno nyiri gucika inorye ni Buti bamwise bihumetso ubundi Buti menyesha imihumetso yaje hakuno asiga twara mu modoka
asiga akora amasuku bigeze atunganya n'umunyamwanda muri make mbese akora amasuku ahantu hatandukanye. Sasa tugaruka hakuno ahangaha haragiye ku munsi mukuru ntago Beast byarangiriye aho nyamaswa mu karage siga akona ari bodyguard iminsi yari 10. Mrs. Mda, it is so lovely to see you. Muraho mense ministry dore ministry yakono kanyagwaho And how's Ria? afite umugabo ko ikundira abakobwa ni ministry gikuri. Is he thinking up my new show? Keep moving, please. Minister Mda's very sought after. Umva ministry aza kubigituganya gusa mu gihe kibazo. I'll definitely need it. Sawa ministry muraho Imana ishimwe murabeho. Saza nga ministry kumgo yakaje ministry yakoze afite umunsi mukuru ahanga wabaye. Umwana wagiye gushingirwa. Ako ministry mugenzi taye ni nka Osikari nta gukoresha nk'ifuni hambi mbwayo babahaniye n'umuryango wose. Komede yako cya kigo cya Beast. Yewe wo kanyagwa we. Ni bodyguard. No murinzi. Kiraho ngarimo kurinda bona kuri murimo itabi mu bantu. Ntago byema bundi kumitabi mu bantu bakuru. Aza haka kanajya ku mwenda w'umugeni. Cremated. Oya fana bitana nganga byemewe. Umugeni yakagiye yaraba amasuri. Yewe data we. Yaberetse ibyo hejuru rebere bavanye ibyo hejuru yiteye cyabeka data we arabereka hakuno inyonyo hanze mwihangane filimira cya ku ruhande icyo kibiteye ibigoryi biragwira sasa ukakaje hakuno bamwise buti bihumetse siga akora amasuku rwose aratunganya cyane aho hano mafunga ariko funga aho ngaho funga umuryango. My dear friends, yemwe inshuti zanjye mwese mwaje kunsura muke bw'umwana wanjye uyu munsi this auspicious nishime ko mwese mwaje kwifatanya nanjye mu gihe umwana wanjye barimo kumurongora nako agiye gushingirwa yavuze ijambo kibi bagiye kumurongora bace banze bumva urusaku yewe arundaza umuko dusakuriza fare cyo kirasi cyakizimye zimya yewe reka uyu ngiri bodyguard arebye hakuno bona ino nta nafite avanyeho wowe baraziranye nta kigoryiwe. You're supposed to be dead. Warunazo akaba yarapfuye. By that lion. Iriya ntare akaba yarakwishe. Intare nyinshi. Wakinazo nashaka kujya nzakubone kuri kwasi. Bahuriye muri parike. Nayakuna umwotsi, umwuka nk'ibihuha, umwuka kandi mwinshi. Abana abantu bazi ikimo kujya mbere hanze. Dore kwasa gusa. Hakuno birashwana. Tayari ni mu bukwe bw'abandi yunguri bodyguard. Buti de vet. Warunazo waciye ino. Ibindi biracaza. Bigoryi biraho. Bwambere byarwandiye muri nuza muri parike. Cyo kamwe gakata byatsi. Kandi ushaka arabagashaho. Hakora ko panaro. Akiraze karanye no gucukugura. Indane mu bukwe. Barashwana bwambere bahuriye muri parike. Bwambere wo kapfuye kandi mwereka ko acina mikini ha. Wambere kimuca umusatsi. Nabakitsi. Dore kwasa. Eko na mikino mfite hakono padiri mbona icyano. Ba ministry hakono turi mu bukwe gusa twatewe. Ba ministry bamuca umusatsi. Filimi biranga. Ko byakarwanye. Murekeraho. Mashini kuri ministry. Ministry arasinzira. Nyiri umugeni. Sebe ko abana yarasinziriye. Filimi biranga. Bigoryi biracyahanganye byahorebwa mbere muri pariki. Hanga bajya byagabuwe. Wo gapfawe. Ipiki nako icyuma buragatoye. Abananga barimo gufana bagira n'abashenzi mwe mwazigwa dore ko baso bori hakuno kuri kabavu birimo kurwana mu sasa ministry virayo Osikari kinyameki warunaze wanciye none uracyashaka kaze mwereke kabavu ku mutwe ministry karabaye baba ministry bakuno amazuru bamwamisa kamazuru ku mutwe nagaza hari ni ministry ni neza kinyameki bano baru karabaye barumiwe mazuru yazo kuva kuri ministry ibi nishyane bibazo biragwira gusa ntabwo byarangiye aho sasa Reality show with these two idiots. Sasa hakuno sasa feri yambere mu binyamakuru mutaza kumukobwa yarishimye umukobwa akora kuri televiziyo ati dukoze show kuri bino bisenzi yaba neza cyane reality show imgenzi bimwe ziba ugasanga ibintu barimo kuvana ibintu bimwe kuba byanyabyo atari bimwe bivangiye nta montage biba cyo mbese live nk'ubu nguko urimo kuvuga imbere yanyu reality byanyabyo. It's going to work for SA Tourism and it's going to work for you. Umva ibi ngiye tubikira kuri televiziyo ya Rwanda byatuma wowe ubwawe wunkanye nkunguka kandi twabona amafaranga ahambaye. Press the president.
kandi byatuma na perezida wacu nyiri igihugu bw'amafaranga yishima kandi byose byateza imbere ibintu bigaragaza ku program ya televiziyo yacu. Not know that they are on television and they must not know about this reality show. Turakora ikiganiro gusa bino bigori cyane ko bimenye ko byombi biri kuri televiziyo nabwo bimenye ko iyi show irimo kuba byanyabye ngo ufite kumenya mbese ibanga ribiri ibyisha inyuma. Great. Sawa. I'll see you at the police station. Satse kubana tuzakorana kuri police. Something positive. Yeah. You are a man of vision, sir. Nyakuba urabizi ko uri umuntu rwose w'icyerekezo. Ngeze minisitiri akeneye ibintu byunguka. Ko bakaje minisitiri baramuhaye biri biranga. Iyo byakora ngo bizashira. Femeza zakora kuri station sasa police station. Ayo rya bifungiye byarwanye kandi ntabwo byemeye kubundi abantu barwana bapfa ubusa. Umwe ni mwira burundi ni umuzungu. Hey. Ko byagasohotse. Bira minisitiri kinyampeke. Nice pic. Ahanga mufite foto nziza gusa mwarwaniye mu rugo rwa minisitiri. National television. Televiziyo y'igihugu yose yabagaragaje National Television. Orinde. Yesterday at the wedding reception of the daughter of the newly appointed Minister of Tourism. Ejo imbere mu bukwe bwa minisitiri yashingiraga umwana bagiye ko bamurongora w'umukobwa abantu barwaniye mu bukwe bwe barabuzambya. Namakuru yakono yanditse. Man, Beast, Buthelezi. Umwamwita Beast tunamwita Buti. Buti bimenyesha imihumetso, Beast bimenyesha inyamaswa. Destroyed the event in a racist brawl. Mwangije umunsi mukuru wa minisitiri kandi amafaranga yari yawuguze yari amafaranga menshi yari yashoye mu munsi mukuru wose murawuzambya. You're being charged with malicious damage to property and disrupting the peace. Ko bigaragara murashinjwa ko mwarwanye mugateza umutekano n'imidugararo n'imyivumbagatanya hagati y'abantu mukabuza n'amahoro. Here intends To see you both go to jail for a long time. Minisitiri arifuza ko mwafungwa igihe kirekire kirenga imyaka 40 muri gereza. unless Keretse both agree to some therapy. Keretse mwemwe ko namwe tugiye ikintu runaka twumvikanaho. Turabyemera. Turabyemera. Turabyemera gose nta kibazo. Aho kugira ngo dufunge rwose ikintu cyose muvuga turacyemera kugikora. What you're going to do? Mugiye gukora ikintu. You are going to walk from Mugiye kugenda urugendo rurerure cyane kandi. Gauteng together. What? Murajya mu gace bita yaravuze Gatenga muri aho ziravuze unyumva agace yavuze muzina nakwera. You are going to walk from Mugiye kugenda. to Gauteng together. Mugiye kujya ahantu bita Gatenga kandi mwembi muri kumwe. Na hano kure. That's 600 kilometers. It's a penalty. Umva nimetero bibiri cyane ko ntabwo mwacu mugamere mugiye nakundi. Behavior. I am not. Ntabwo byemera. Ntabwo nabyemera ntabwo navanga ngene n'ibiri nyuma kangere mu Gatenga. Sasa abantu bavuga mugenzi mu gace gaho ni muri Afrika y'Epfo bavuga ngo agiye kugenda gusa nano kure cyane byatari bishoboka. Lo muntu spugo. Umva iki kigo ryinshi cyabiteye izane dio cyase kingi kimwe kwitabugeza cyo ni ikigoryi. And I find white ladies sexy. But they can't. No nabone uyu mugoko bwa rwose umugoko mwiza ne gutanga cyane ngo kingi kikanda ari mwiza rwose aryoshye sexy. The world believe that you are racist. Uko bigaragara isi yose ngiye kwibwiza ukuri nganye minisitiri mvuga ko muri abantu bashinga ivangura racists. So you are going to walk together to None rero muhite mwemere mugende mujyanye mwembi cyangwa mu byange babahane ko muri abantu bashinjwa you can get along. ivangura. Each other. I hate him. Would you rather Hakuru rugo kinda rwanga nago najyana nagunatiranye nanjye ndakwanga wo gapfa. Nabahita mufite rero muhitemo mujyane cyangwa mu byange mufungwe. Birimira. boys? Cyabaye nta kindi sasa. Basore. Sponsors. Mwakire hakuno murambara amakote murumva. The microphones and the jackets are working Sasa amakota yange bagiye kwamba bigenze na makota rero za mikrofone. to the nation. Zirakora neza kitayara amajwi abazwa neza hakuno. The rules. You may not catch a lift on anything. You Amabwirizwa y'urugendo mugiye kujya mu ntacyo cyo mufite ko gufata nabwo mufite gutega imodoka yari yose. Stay away from all the major roads. Kandi mugume kure y'imihanda ya za kaburimbo. Muce mu bibaya n'ibishanga. Well, it's in Southend. Mume hakuno ibyanyu byose bindi bibaranga. To do this thing without money. Nasa gute Trip is on me. kwajya dafite amakofi na byose mu bimbase. Baba hakuna It's 200 amakofi. each. Baba hakuna amadolari 200. Atari amafaranga iki. Even fill this tank. What? Hakuna ni ikintu gifite indi meze gutya nka puberi gute cyari amafaranga 200 akagihaza. Yeah, I mean, Umvana meta mufite ariko. You have to cross the finish line together as friends. Mugomba kurenga umurongo na murongo wanyuma nanyuma muri inshuti mwe bimwamenyanye. Mwakundanye kandi. It's a test. Ni ikizamini muri gukora. And my job is on the line. And we have got spies out there to make sure that the two of you do not Kandi hano hanze hari bamaniye ko bagomba gupereza akamenya ko neza muri inshuti. Mubanye neza kandi. Long walk to Freto. Ni mu byanga muzajya muri Soweto. What is the price? Musemura munado mbangaye. You. Mutubwe munado mbangaye cyangwa igihe umuntu mukobwa uduhagaze imbere. Well, you never know your luck. So we'll see you in Barrysville, Gauteng. Satse ko namuhaye mugeze muri Gatenga nibwo turi bibiri birangiye. Urubizo hakuno kiki cyibana ryanda mwitande. Amagirira n'umwe wese ngo amagide.
tayari rubizu hakuno ayo zata we To race? sawa mutangire mugende nagara gusiganwa mugende sabwa gabe ibizoko birishima bikorye biranga bikorye byakagiye Minisitiri akora arishimye They don't know that they're on television. ntabwo biziko bibarimo kuri televiziyo nyarwanda Minisitiri akora asara Minisitiri baramutahije amazi Minisitiri kinyampeke data Minisitiri kakajije amazi Minisitiri gira ko tugufasha Dracon Bodega dokajya dore secretary wa Minisitiri afite imfundiko jyago arimo kasete I'm good. hayibana shimwe hakuno biracaza arongera asura amazi Minisitiri aranga yarago Minisitiri wayo data ihangane What's wrong with you, eh? I'm fine. meze neza Kesi What's the next mission? niye mission dufite gukurikiraho ibiko byakagiye ntabwo biziko kwezi televiziyo barimo kurira n'amajwi byarimo kururwa And to get over their cheap racist selves? tugiye kwakira ikiganiro hano cy'akarabutaka cy'agatangaza Anyone comes across Beast or Booty, please. umuntu wese ubona bibonemo ihumetso na mugenzi we They're being filmed. nyamaswa ntababwiye ko barimo kuri televiziyo turimo kubareba South Africa bigume ari ibanga reality show. Buddies or broke? kiracyari ikiganiro cyanyu mwese mukura cyangwa iki show yanyu bita reality show y'ibyanyabyo riyo ITY reality show ko byakagiye ibigo ry'ibiranga amafaranga durakora abanyamakamera baraho happy feme muri alimentation ngeze hakuno kwa nuza umukecuru abibonye araruzi ni urustari nirwanyamaswa urwita nyamaswa urundi ni ibihumetso umukecuru araruzi abona hakurya ibihumetso nguri ni wowe I'm what? ndiki utabivuga umukecuru akora yagiye kuri mena Because you ate too much chocolate. sako kufasha shokora nyinshi And you are skinny. nawe rero uru ruzingo kazi rw'umukecuru wa skinny abonye kujya kuri televiziyo kibonaho What the hell am I doing on TV? niki nko kuri televiziyo karabaye karakiribonye yewe ngwino hakuno bihumetso ngwino ni buti What? That's us. yewe turiho twembe turi butafades us Have you never heard of closed circuit television? umva ntabwo muzi ko sana bagira amakamera mu segmentation TV in color. hakaba hariho unuza bisa kuri ari kureri In the corner. hariho na logo ya Mnet They are sponsors. yewe ndakeka mwabana banje rero mwebwe mfatishwa mu gende mvumbire mu gende mfatishwa mu gende rero cyane ababesha oya zisigana That's arabibeshye 565. amafaranga y'65 You know that gentleman I'm with right now? urabona uriya muntu turi kumwe muzungu He's my boss. niwe boss wanjye He's going to pay. arishyura amafaranga Farm worker. njyewe ndi umushumba we famu waka What's so funny? ikibazo niki gisekeje Why you said ukuntu mvuje ngo Weka. uri umushumba we birashekeje cyane mwana wanjye Ini? yewe Does this Lona Tim just push him out the car? arambwiye ngo njye kumusunikira imodoka ye hanze batiri ye yapfuye No problem. nta kibazo avuga mu kinya South Africa ebonye ni boss wanjye cyangwa nanjye nta kibazo aso uko kiranga bwaramwe mu kintu muzo mu kirimi cyabo kinya Africa y'epfo yuko yakaje hakuno amafaranga yako barateranya 14. 18 What? For this? kikingi cyonyine The chocolates was 35, Oya. 65. You amafaranga 36 ayandi kandi umushumba wawe He said you were going to pay. yavuze ngo uramugurira ngo umushumba anakubajije mu kirimi cyanyu namushubije ngo yewe To push your oya yambwe ngo tujye kumusunikira imodoka tujye kwisunika Don't you start. umva bamushenje ntunyinishe ntabwo nyenye ngo umuntu unyinishe urumva By now. wa mwana we mbere yo kugira abantu byo bikinisha urumva ko kapfa nyuma amafaranga yanjye vuba cyaranga ati mbere kageza gukina n'abantu hangajya baza yikinisha cyarangajije kumbaraga sasa abantu bako ko byakajya abantu bikunda ibintu bisekeje Did you see me? none wagira muri kuri televiziyo nyarwanda we data we How is my acting? nari kuri televiziyo negative barimo kundeba abantu bacu bambonye we data we cyaranga of your fat. abo ko bakagiye sasa Are you saying I need less food than you? cyamwibye ni cyabo ni cya nyamaswa mwe ni nyamaswa ni ibihumetso ni boost nako ni buti na beast And you've got a big, fat, ugly, smelling mouth. bagiye ahantu kureshaho ko byakabonye kibona nako n'amazi kizakuno kunywa urundi rujya hakurya ngo zibere barebe filime cyabonye nako n'amazi kiranywa amazi rwose kiranywa cyane kundi yakujyemo kuvugiriza turimo kujyana mu mazi ni mwitiyo nako ni muri ruza muri ruhurura kino cyangwa kiri kinyaramo wakikoryiwe wakapfa umwesheje ibikonyo yawe cyararutse napfuye we filime yanga ibikoryi biraguhira ibi abantu bamugani naho bitaba filime ska badi
kiraruka ukajya ngo yewe data ukirushaga wese kiruka mu biki abantu nako batajya kubyishimira ni ikiganiro kirimo guca live byanyabyo It's getting worse. Sinu eda kirambiwe hakuno umukire yarambuye ikiganiro kiguti kuri televiziyo y'igihugu. I'm switching sides. 50 bucks says the white guy is gonna win. Sasa uranga batangiye gushaka ko umuzungu ari butsinde white guy. Sasa hakuno ministry muzarimo kwigaragambya ni ministry kinyampeke. Come on, baby. Ebe data we. Ayiwe nshuti we. Azagara urushanyo rure cyangwa we ko umugore yakaje madamu w'umugabo. Umva umugabo. Yiko yakurikira afande kunuza. Mugatuza. Umugore aramurebye umugabo arimo kubirangiza na cyawe. Ayiwe data we. Birimira. Uko umugabo yakabirangije kujya kukiza arimo kwitera kiremereye umugabo agize ngo birageze. Abuko bakaje mu gatenga sasa bahageze gatenga ngiri izina ngari ryanditse gatenga nangari mwine hamuzi. This is going to be the shortest reality show ever. Data mbega ikiganiro cya mbere kibaho gikigufi sasa ubwo byarose bagira vuba babitumye ngo bigere. Zaragenda hari yaje. Kobwa ni mwiza. Kuyange bahanga usanga umukobwa ko gafite imfundi ukagira ngo yavomye kuri cyangwa ajya ngo mu mfundi ko yarimo kasete zimwe za manyeto dore umukobwa. Might happen. Umva muzi bijyaba mubaye murangije ikiganiro gutya nako mubyanyi byo mukora vuba vuba. About the prize. Twavuganya ku biciro muri buhembwe ariko nakugeze tubirangiza neza byo muri buhembwe. And how you might just get lucky. Wenda ngamura abanyamahirwe ugasanga ni gihembo bari bubahereze nk'abandi bari bahembe ngewe. Sima kuvuga ibyo biti nyabagore bicaho. Ibinanga biri birangaye nanga ziragwira. Life is so easy when you have the tools. Mbega ubuzima iyo bwiza ufite ibikoresho umukobwa aranga ko byakageze byamaze kurambirwa. Ubanza hano tumye tayari mu gatenga ndabe tumyande hano hanze kujya mu gatenga dore filime. Ko byakomeje kujya mu genzi. Babwe ngo bagende. Niba tageraho babatumye ngo bagende barafungwa. Ariko mugeze bo nabyo bazi. Ko ari impamvu zindi zari zigamijwe. Ko bakaje baracyari kumwe zibamena abantu bahera kure bagendana. Proper food. Wangu nagiye nkumbuye ibiryo. Yaba batumye sire ntumbaza. Akaye mugende kumera yisi muri mubarirwe. The hill. Yeah. Barashonje bamaze iminsi bagenda. Amafaranga bahawe yo kurya no guca mu mashyamba n'amavuyo yo kujya hafi y'amaduka. Yeze hakuno abona hakuno igi. Igi rya ostrich inyamaswa shaho inyoni igiseka cyakirukanga. Ni ostrich. Nabwo iguruka gusigiye ku maguru nta kintu cyayisiga. Ni ostrich. Ku maguru nta kintu cyapfa kuyisiga ifite umuvuduko umeze nk'imodoka. Yeze hanga igi ryaramenetse. Igi ryaramenetse. Indane mushwi. Umushwi vayo. Umushwi ostrich. Imishwi gira amaguru maremare shaho. Karabaye iki cyari yibye. Ndapfuye bayi. Abidata bayi. Ko cyakayivanye ifite ubuguru shaho buri buhanda. You're going to make the best baby roast ostrich this side of Texas. Kiraho nyina. Khata, mafula. I'm sorry, Mama. Mama unyihangane. Found him all alone and lost. Nasanze kana katakaye kabuze ndanone ndagatora gwenga akakira kana kawe kanyagwakira kana kawe. I'm sorry, Mama. Cyahise nyina ngo manyanganire Mama. Iki cyara musetse dore ko rusaba data we. Uruko ryigusa kimuheza musumba zose. Wakigorye ufite umutwe harimo busa. Kirejura amagi y'intuza. Nyina kibona niba atari se. Ndapfuye we. Abazata we. Yagirukanze. Ostrich irukanga shaho. Ostrich ni maguru irabangutse mayifure imeze nkamaguru asarwaye. Bayakaje. Yewe igira rimena. Sasa kumenya igirya ostrich yoroze ngugiye kuri rya nawe byonga byakwemwe muri abahombye. Cyamusetse ngo nagaze gushaka amagi atarimo imishwe. Uyu ko yakana kuko niba hakora nateguye ikiganiro aha ministeri umushinga muri Sara wemera ngo babakire kuri televiziyo. This is a disaster. Umva bigini ikibazo. So it's still early days. Nyakuba wihangane. Each other soon, I promise. Ikiganiro nose watanye kugikunda. Oya. Twakira amenye ko bombe babishuti none bahangane. Ko bakaje. Ndetse ngakene ko none bombe babishuti none babinini abanza. Naba star bose ku televiziyo basigaye birirwa babareba. Naba star. Hakuno ko bakaje babwe no umustar wo mu karitsiye ni John Poro. Arabona no umustar.
cyakaje sasa buti nako bihumetso muziraranga mwe ni buti bihumetso undi ni beast nyamaswa naho rasa muta gikoko na bihumetso ubwaka abanyakora bonye bakuri inyama nagazo kwasa ari mu mbweti cyo mpamvu mu mbweti hasi baragikanza inyama yako inyama kira yibye ukajya inyama cyaka yibye sasa hako Jomporo yahambiriye ku rwego umugozi imbwa yagikurikira imbwa mu muhanda inyama y'imbwa Jomporo tayari yaje turi ibiranga bagatonganye buriya inyama yayibye urayigarura sha ndapfuye nanjye ubwo ngiye kwiruka ndapfuye Kizanga embwira rukibonye ko birenzeho cyo data we Jomporo yarumiwe ni umusitari inyama ngiye cyabire ku mufuka nako ku mukandara aho kantanya gutashya inkwi zo kuza kuyotsa umwe afite inkwi undi afite inyama kwakaje hakuno ubwo ryibiranga na shaho birazirana kibona hakurgisha sunda ifata ntera ubuse ibuye rya yicara dore kigo ryisha wateresha ibuye gapfa koko bibaho ubwenge bucye burushya ibirenge cyahiteye ibuye ngipfe nibakizwe n'inyoni n'imbata zo mungu sigaye zikomeye nambe ntambata kicwa n'ibuye zari hari kera zikiri inshinwa hakona gifite kibiriti uyu nacyo bitafite ibintu nimagirirane acana hakuno yemere bombi botse natabyemera inyama yayirira ari mbisi ko cyagacanye inyama ni yanjye aho njya hose ni yanjye nago nguhaho tayari ndebe yanyirya ari mbisi basi aha urore nta muriro ngo nago ngurahurira ibigo ryibira Okay, cool. Joe, 75 on Booty, 43 on Beast. Put it on Beast. Sasa ngano tanyatanyi gusheta ku bigoryi ikigoryi cyo kanyago yewe Beyonce you bastard cyatanye gushaka ko umukino gushaka umuriro yarakireba inyama ngira yari yahije amanitse ariko zo cyamuhitana ahako mugitangira kwigaragaza ko kirimo kuwota ntukurenzaho abona hakurya ari ikibirite gikozeho rwa mubamba filmira nibari mu biki ntumbaza sasa ni umuzungu kandi hari ikintu cyambaye kijoro kigaragara n'imbwa y'umweru ntabwo ntabwo cya kibiti yakiba asa nk'abazungu ni ikibazo arasa umweru mu mwijima byakoye cyubona umuntu urimo kuza aragaragara ubwiso bwonyine karabaye ndapfuye wese yisibina hinduka umukara mu isura nibihumetso nosho cyamuhaye nosho my friend biranga cyamuhaye nosho gezanga nibihumetso kimuhaye urubuye shaho Fuga, please wake up. Yo wait. I thought you were a springbok. Yetse ko hari ikintu kikubaye. Bamushereje ndapfuye. Ikintu kirangubise. What happened? Niki kibaye ku bundi. And for a pee. And then I saw a flash of a falling star in the sky. Ye nanye kukoje wambona nyenyeri turutse mu kirere kizagukubita. Head was poof. Ngo pa itigutikura mbona usira sinziriye. Buti. I think you were hit by a mini falling star. Ndakeka kubiswe n'inyenyeri kamwe gato cyane mini falling star. That's what it was. Nigukubise ndakeka. Bigo ryibiranga. Rwara meje bigeze rwamukubise ibuye. Ukake cyanga ntabwo yakota umuriro warwo inyama ye yayimanye bwe niba hari ikintu cyambe kibininda. Inda nimbi mu buzima. Ako narahimba inyama yanze kuyitanga yashaka kuyirya yose wenyine undi ngo mu mwisi ibi byose ni magirirane tayari ari mbisi kirayibaga ni cyawe bihumetso ye tarako ni nyama Oh boy. abe dataye we yamutabeyo gatoya cyane njya mujugunya kandi kandi nakakoroboyi sinzi nakiki Najanga murawuriye numbaza cyarabyanze. Bastard. Kigoryi gusa. Bastard. Filmira. Nibajya ngo rumurahurire simbizi. Ye kiramusubiza. Nakakoroboyi. Cyanze kumurahurira. Cyama yako ni myambi. Kigoryi biranga na shawo. Kayagacanye. Biremeye tayari mani shimwe. Minister. Now.
Isn't that just so much better? Urabona ikiganiro cyacu kitagiye kuryoha. You are so right. Basi ubwo ntabwo bahanganye n'inshuti. Birimira ko bwagakeye mu cyakare. Wekinga osha. Mu cyakare mutendo cyakare. Uracyaryamye. Urugaje yako rwavanye amazira amanuza y'imfizi. Ntabwo murabyumva. Rumushyira amase mu nokisha. Yo niba atari imfizi arayisha. Sasa gifata hako mu ntokezo y'umubuku ngizo hafi y'izuru kubita kuzuru veri ya mbere. Kimugota kanu. Ya data we. Yarayometse napfuye we. Mucyakare ibigoryi biragwira. Cyane yamuhaye mu kiganza. Ibigoryi kira. Ibigoryi birahimana shaho. Mucyakaje kimuza ko namase. Mucyakare nimijugunya. Kimushyira mu ntoki. Hamwe umubuyi guca imbere y'isura afite ikintu cyambere kandi ukaza ukawukubita. Mbere y'isura. Akinikira uragona amvuko n'urugoranya n'imashini y'ibigori. Uragona. Yaba. Ndapfuye we. Yaba zata we. Fimira. For the garden boy. Wakigorye ko wanyimye inyama ugapfa baye akanyama gatoya. Umunuko zata we. Ukaga cyo Fimira. Ibigoryi birayibara. Ya. Abanyakamera barafite igano batangiye kugikunda abantu ya televiziyo batangiye kwiyongera. Televiziyo yaryoshye. Uruko rwakaje hakuno mu cyakare nukujugunya. Kuri za toilette zimwe za rusange public. Dara kamera hano bibereye. Nabakorera Mnet televiziyo. Bawo televiziyo Rwanda urumva. Wabasa yose ama televiziyo. Yeah. Tayari kirayimwe mako ni papier hygienique. Binge bihanaguza. Wari untazi. Buddy, please, man. Wangu nshuti wangu sicyo shimi yanjye. Buddy. Mashuti. Toilet paper, man, please. Yewe njene ibyo kwihanagurisha. Toilette. Cyecurika. Nizuga barateretse hakuno. Wari unazo waramye kaza mwishire. Tayari kimwe kiza mu mugezi. Umugezi rwa hagati. Ibigoryi biraho bihumetse yaje makuru nyamaswa gikoko bibira cyarishimye shawe abona ko batangiye kwishimira ikiganiro batangiye kwa benshi ari kwasa gusohoka apfa haye batata we ibigoryi biraho. Hello, Minister. Yego Ministry. Embarrassment. Uvananye kurakara. Ikiganiro cyose nakirakariye. Batangiye kwagana kanya ngo babishuti. Thing on television. Wa Ministry kiganiro ko benshi bagikunze. Ibyo nta kintu bimbwiye. Get along. Nyene ko bishima ko president yatangiye kwikira televiziyo yatangiye kuyireba. Aracomoye tayari. Naronjira mukubita ni Ministry. The audience loves the show so much. They enjoy watching these two screwing each other over. Abantu bose batangiye kwishima ikiganiro ko babona ibintu bigoryi birimo kurwana abanye bihanganye barishima. Sasa tugaruka hakuno. Nyeze nkuko bizi na hatabaye imiryango. Uko bino bigoryi byakaje hakuno hari umuryango wa Rwabukamba na mugenzi we Madamu Nyiramutuzo. Na abasaza mukecuru mugenzi we yakuno mu cyaro. Aho bino birimo guca bigano babibwiye kugira. Muze sasa hakuno we ni wajya mu muzuru ryehebera mu shikarete. Wagira ngo ari orbit muzuru. Orbit isubirayo. Uruko rwakaje birakubagana n'abantu babakura ko bibigoryi gusa Fimira. Yewe data we. Muzuru ryari mu orbit n'atari bigiji. Ese ko gikindi hakurya abanyamazi cyangwa kirayamana. Urugoryi birakubagana. Nirwanyama ndagaturitse. Uzari kanza ryo nibisambo. Mukora bana yimbunda. Babuze gatara gitanye. Ni Nyiramutuzo. Yewe data we. Wamera cyawo. Nibihumetso cyo kirasigara kono n'ikintu cyabise. Cyanyamaswa. Nyamaswa mu muhumetso. Zamana zimwe zirasa masasa biri cyarimwe. Baroye mu bihumetso. Uko bwakaje ko sasa bihumetso babirashe. Durishaka bana misasa dore imetso kanyagwe. Mwakire ku mwako. Mwakire ku mwako kanyagwamo. Tayari rivamo ni mu muhumetso ni isasu. Kemada wewe.
Hayo koko nakuhagana kajya hewe nkajya gwe hewe. Dore gucumbagira metso baye hayo urugendo rurahanga. Urugendo ni ndyankurye. Napfuye. Napfuye we. Nta kwicara nta kiwapi no gusutamiriza no guhenereza. Kiraho naho kujya kanyamasyo. African abalone. Yummy. Yummy. Wangu ndakubonyeho kanyago yambi. Kiragafata. Hello, Mr. Tortoise. Uraho kanyamasyo. And we're going to crack your shell. Ngiye kuvana ikintu cyo hejuru cyawe kigupfunike shell. Sigaye nkurye. Okay. Biva ngiye kurya. Hano gira hujya naje nkurye. Kigoryi kiraho. Kumbe yakona dore bwa rugo ry'ibindi rugenzi rwarwo. Fatako nibuye. Kitararitera. Kimwa kujya gakiri. Na gakeri kuzuba. Bagakeri. Yo masa para. Wachi nazo iki gikeri kanza nkwerekesha mother frog gakeri kakaka mama. Gakeri kakabyeyi. Kiragapfundi cyatayari gafite nibondo. Dana. Wangu nakubonye ukuza kurara dinner bya nijoro. Tako nibiri tine nasaga kandi manza ncane yakuno manza nkiri cyokezo. Ye kanagenda. Oya vayo. Shaka keri kanaremeresha karatwite my friend. Sorry, Toti. Yewe nyihanganire kanyamasyo. Ngiye kukuporeza rero. Kano karacyagenda. I have to get the hardware out of the way so I can get to the software. Vurugo ryiyo kanyagawe. Ati ngiye kuvanaho hardware munzanye kugira ngo ngere kuri software. Ngiye kuvanaho ibikomeye ngere ku byoroshye. Tubona kuri kingi kinyuma kafite karya akanyama k'imbere. Gaceri yakono karacyaza karemereye. Rimwe, kabiri. Gaceri n'icupa ryako kirasinzira. Kano karasete filime irahanga. Nakanyamasyo mugenzi. Cyari kigahitanye. Kajya gaseka inzira yose wo kanyago wari umenyesha gapfa. Kapfe nawe. Ugeze ahangaha. Agakeka nakabona. Abona hasi kirimo gusimbuka. Shoo. Did you do that? Wachikoje no bikoze. Dude, you won't believe this. Ntabwo abyize. Also hit by a mini falling star. Umva nawe inyenyeri yagukubise ivuye mu kirere ntoya. The stars are there all the time. Inyenyeri ntabwo zigaragara ku manywa gusa ziba zihari zihishe z'umweru. Inyenyeri yagukubise. Bwa mbere cyamuhaye inosho cyangwa ngo inyenyeri mukubise nawe hakona gakere karagikubise. My man. Yewe ngwira hakuno banze kutugenge kukurya. Wayifite kukurya uyu munsi ndakurarira. Kuma yakona telefoni. Mr. President. Yego nyako president. Not happy. Ntabwo nishimye. And if I am not happy, kandi ba nishimye. Yego nyako banabyumva. God said. Ntabwo nishimye gusa mfite gushaka ikintu kinshimisha. Make me happy. Nkunda kwa televiziyo gusa televiziyo y'ubungubu nta bintu byaho ntabwo bikinshimisha. Nyine ko munezeza. Sasa perezida ngaye kwa yareba televiziyo bigenda ngo kintu bimushimisha. Sasa rero akunda ibigoryi. Cyo gipfana cyo yatobotse cyaje bajye kubitsa mu muhumetso inacikira kuri sengenge. Kirimo kwidoda. Urungano ukuntu goteje agaceri cyane kukarya. Na agaceri bumwe bwa gaceri mabondo. Bon appetit. Yewe bon appetit. Ukunyavuza bon appetit ngo bon appetit. Yewe. Na agaceri nyiri bondo. Oh, c'est delicious. Yewe ngira ngo biraryoshye se. No kumuhaho. Agushubira ko hakurya kakagufu. Na agaceri yabwe ibintu y'inzara yakomeye nta kitaribwa. Wa mugana w'abane ngo nyama ni nyama. Byose nukurya. Yeah. Minister. Yego minister. For me today. Va president telefone uyu munsi. This thing is a disgrace. Kino kintu ntabwo kimushimira kandi ngo ikintu gitesha agaciro cyane igihugu cyacu. Is glued to their TVs. Because they've got a sense of humor in their trouser. Okay, I'll think of something to make them help each other. Sare kan fino ushaka ikintu cyatuma bari abagabo bafatanya kugira ngo babe inshuti. Nzakuri intebe yaramuhinnye. Abadata we. Minister intebe yaramuhinnye shawo. Kumbe hakuno bigoryi sasa. Ngo bakeneye ikintu cyatuma byo bibi inshuti bigakundana. Niyo president ashaka. Televiziyo nyamwinshi niba barimo kubyerekanaho kintu cyabyutse hakuno gifite bimwe barobesha amafi. Halo ninuza ni ndobo hamwe kamwe kajya mu domo y'ifi. Kije hakuno oyo ngafite rumwe bakaraga rutuma unuza ifi zamuka. Rwari mu mushipiri.
yewe yewe ndashaka iki? I don't know. Where did you get that? Twakivanye It's ese you. nanjye ndakubaza ngo niba cyo twakivanye he? Let's share it. Kizanga dufatanye twembi dufatanye duhiga amafi yo kurya dore ko inzara yateye. Ayo kimuha. Kimuha ni wikimuha. Arabyanze. Start a fight. I don't need your damn reel. Sakireka ugapfa ikihorere dore kwasa. As a fish line. Iki gihe kijyamo umugozi ukurura amafi. Niba nacyo bwaracyo nafi wabona. Wanjye akona akona afite agafata mu dobo abiti biti dobo. Yuko ryibira. Ingi byana bito gusana ibisaza ni ibintu bikuru cyane. Yeah. Akeneye akantu karoba amafi. Bagirirane. Bafatanye bombi. Who hasn't got a hook? Kuya kuriye hakuno. Ibya mugenzi we. Hey! Warunazo. You get old man. Nano bagapfaiza garuhanga ke chono bugana nuke chono buro kanya kumare unkarishije umunyu zana hanga ngwereka zana. I can catch us. Wangu reka dufatanye. Ubundi mu buzima bwo byose ni magirirane. Hey, wait, no! Bacha ngo bagarwani yakuno. No! Byose byinshi mu maso. Tayari hasi. Moron! Wakigoryiwe. Urunazi gusa. Dore ko gisa cyo kapfa gusa. Aramutuka. Aramutuka. Unda nabangije. Urunazi rurimo kunuka ho gapfura no kunumora iki. Shut up. Navuze ngo funga umudomo. Filimira abaraza kujya kubihuza zaza kurwana by'inama za byo gusa cyane mu kwiyongera. Akora batangiye gufana mihumetso mihubashesa amafaranga yo kubigoryi bibiri. Ko byagashwanye sasa byajya nkono byashwanye. Cyatonganye ni buti bihumetso nagenze beast nyamaswa. Nyamaswa ngo uri imbere mu karage. For 100. Chocolate. Anga kiri kwashoka ngo imyezi zimwe shokora bagura ari ukiramo igiceri zikazigamanuka. Last year Christmas. Anga barakuvunjira. So do you mean that the last time we had chocolate was last year Christmas? I'm too poor. Gusanga byose muri gushira shokora ngo umukene cyane ako kujya shokora kuri Noheli yashize. Last Christmas. Yeah, shaba ko igiceri. Arakanda. Right. Shokora ngize kwa kajera munzira karabaye. Argentina. Heze munzira ntago ivayo. Hey. Shokora yanze kuvayo filimira. Wangu ndayivana yo tu. Ukunda kurya shawo. Fanya kaboko. Kaboko kanga kuvayo. My bro. Yewe. Yewe kaboko kanya karafashwe. Sasa bwawe ngo mfasha agiye kuri telefone. You parted the cattle for me. Mana ntabara. Save me from the lion. Now, Mana ya Mose, Abrahamu, Isaka na Yakobo watabaye Samson agiye mu gihe cy'intare nanjye nabara rero. You might be needing him more. Yewe ukeneye ko ngufasha ko Imana yawe yakwibagiwe kaza ngufasha. what? Niki? Baramakora imihumetso. Naje ngutabare. Iyo Mana yavuga uyihorera, iyo Mana ya Mose wora bitabaza. Bana kuntu rakirete. What are you doing, man? Yewe. Giti. Bana makaboko filimira. Urukagirwa harundi ngoro rutabare ko bitabarana. Ibigoryi ibira. Cyangwa kumbisi rakirete yo muhumetso. Kimuvanamo. What are you doing? Yewe urakora ibiki? Kaza kuna kirete yitonze ni buti bihumetso. Avayo bamwise buti ni umuzungu. What are you doing, man? Yewe urakora ibiki? Giti. Rakirete ruvanamo akaboko. From now on, Where you munsi? call me Moses. Ojo nyita Mose Imana yawe ndi umutabazi wo gapfa. Dore ko gisa. Ibigoryi ibiraha bibanye ari agahigo gusa bihigana. Uga kaje kwa ngo bazimyaka myinshi atajya kashokora karaguye. Hey, ma, Mama. I bought you a present. Ye nkuguriye akantu kagatangaza shokora. A little hope, just a little. Abanga byabacanze ibigoryi byanze kubishite ubwo bujya kubishite umunsi kumunsi birimo kudundana gusa birwana buri kanya. Birashwana ntabwo bihuza na rimwe, ntabwo jya bahuza na rimwe. Yeah. I haven't had a thing to eat. You screwed us. You screwed us big time. Wamushenze wo byose wabyangisha. You screwed up. Shokora yacu agiye wita mu muna ko batayenuza indobani y'amafi. Nabashinga barebesha amafi gita mu maso. I quit. Kiranga hakuno. I quit. Abyabonye ngabona hakuno rwandiko. Serve my sentence. And after 27 years, I'll come out and I'll be the hero. Yewe ngiye kwemera mfungo usanye bara gufungwa nzafungura mfa n'intwara kuko yabonye rwandiko. Mva dori. Start getting along and you Ahanga hari urwandiko ngo mwemere mu bishitimo bakora amafaranga 10,000 by'igihembo. 10,000 rand. Uwanditse ni Kelsey, wa mukobwa Kelsey. 10,000 rand. Ibihumbi 10 ni menshi cyane. Where the hell is she? Ari hehe? Where are these people Abantu bari hehe? from?
ko bwanga byandikirwa ngo ibyo bindi bibi inshuti ngo barabaye mu mafaranga 10,000 byemere bikorane bibi inshuti ariko mugenzi wabizi ngo kabaye ishwende ni koga sasa ko jaka mugenzi bafite bifite kuba inshuti ku mbaraga ko jaka je hakuno sasa ngana mwe buke mukaraga amazi akaza mukanywa Have to work together on this one. ibingi turafatanya nje nawe Tell you what. Wazi Climb up there, spit ja hejuru bits on- ukarage nywa amazi nimara kunywa nanjye najyayo oya ahubwo we jyayo ukarage nje nimara kunywa ndaza kuza ngufashe nakubeshyana You give me your word. uransezanya ko uri bubikore My word. ndagusezeranye This bega byiza ko bagiye kongera ab'inshuti wari usaba bifuza kubya mugenzi bya b'inshuti birangana jawo icyaka karaza yako namazi araze ukaraza ibintu bimashini kiragaragara amazi araza nta hakera umuntu watuye aha ni mu butayu muri South Africa muri Afrika y'Epfo ko cyakanyweye Thank you, buddy. yewe urakoze Calm down now. none ngo nawe hasi naho unywe bega byiza ko minisitiri atanye kwishimana minisitiri kinyameke ucaho yewe ugiyeze urabe urakapfa You fat. wakinazo ukicwa n'uburoro we yarare kuyagwa hasi hejuru y'amazi abantu bako batangiye gufana batangiye gushata amafaranga ba betinze warunaze wo kamaringa ukaresha ibijumba umunyu wo kapfa we gakoze ibitsintsiro mu isosi yaramutse jawo ibitsanga bitabaho No. oya minisitiri jara babaye ko ibigoryi byanganye abaga baharuko batangiye gufana ko byangana burundu ntabwo bifite gukundana The president. yewe perezida akora kwandikira u Rwanda sasa perezida wanga mu gihugu cyabo na televiziyo ayikunda kubikuyireba ndapfuye we ndapfuye nyine kujya mu bwiherero we minisitiri wanga jakuno zigwamo zivanamo ibigoryi byashwanje bimwe cyangwa y'amazi yicura ikindi nicyakivomera izuba ntabwo rirangira izuba ntabwo rirangira uko kintu cyakane cyutakora iki cyasigaye nyuma ngikiriya urunguruke rwacitse n'urugendo rucumbagira kandi n'urwo rwaruciye ino cyabonye yako namwe hamwe babavomera inka ni mu kadamu natari umuvure kiramwe hakora amazi kiramwe gose amazi ni menshi unaga inyota yarwishize izuba ni ryose bari muri Savannah Grassland ni hano mu butayu muri Afrika y'Epfo aye data we mega byiza mega amazi kiko cyakaje amazi cyabonye urundi rurashugunyamo amazi rwajugunyamo ibigoryi biragwira filime ziragwije cyajya amazi cishugunyamo shawo cyaju kiri hakono kimara kunywa nuguhimana mbese nukubaho mwisi nkuzapfejo nukubaho nkuzapfejo cyajugunyamo wago ndagwe ho gapfoye najye waramiminye nagwaye gapfeke cyo n'uburoro cyajugunyamo kugeza hanga aye data we wambonye ho gapfa we ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose kapfe kicwa n'uburoro cyarayanyweye abana hanga batangiye gufana ni benshi bashese 3 to 1. That's a fail. bamwe basheteye imihumetso abandi basheteye hakurya beast ni nyamaswa mukaraje muhumetso ni nuza ni buti ubundi buti menyesha umuhumetso filimi iraha ko byakaje bigoryi birahanganye shaho filmeswe Mad Buddies ngo bigoryi by'inshuti inshuti z'ibigoryi Mad Buddies Every single morning, I take it down. cyakaje izuba ryasasa To say thank you for my daily bread. mana rwose icyo gihe none ngushimire ko amaye umugati n'ifunguro rya none Nothing ariko thankful. mana ntacyo nagushimira ubwo ntacyo wankoreye kuba ndiho simuheza ya simbabazi zawe nawe wabaye nk'agaca n'inkoko kibago tuka imana ngeze ikihebye icyanya munini cya mukarage Football. yewe byakaje bihebye shawo niba batabikora barahanwa bahorwa ko bahorwa ivangura icyo bita racism baritwa ba racists ntago bakozanyaho umwe ni imbere undi ni inyuma Sawubona. Unarandate. Kunjani? ageze yakwamvuga kirimo ikiwabo basagatwa This road go. mbwira hano uyu muhanda ujya This road goes that way iyi nzira ijya hakurya and that way. na hano hakurya bigize agira hanga batuye inzira ijya ati inzira ijya hakurya no hakurya unyumvira ukuntu bavuga kandi yitonze bwabagwana filimi naho bataba basagatwa ni benshi ko yakaje hakuno urumwe rwagiye basaza hakuno sasa se wabona nino papa nino muraho Me, where does this road go? wambwira hano iyi nzira tell me where does this road go iyi nzira ijya he
This road. Iyi nzira irakomeza ikajya hakurya. Waca hano ikajya hakurya. Haramurajyana inzira ijya. Urakoze cyane ndakuragiye sasa. Urakoze kandi ugira umunsi mwiza ijya hakurya no hakurya. Banana. Uri muneke gapfe gusa. Cyaramutse bare banana. Filimira kubakaje sasa mbere no abantu baragwira. Abagana filimi s'abantu. Osika bene wanyu. I have another plan that is going to get these two together and it's foolproof. Nyakuba mbonye undi mupango atumane ibigoryi byombi binshuti. It's foolproof with these two monkeys. Izi ngende ebyiri z'ibigoryi zanze gukoranaho. Usanga babiteze imodoka ngo bijyemo niyo mupango bapanze. Kingi kikizo gutwara kiri sinima cy'ibizo numbaza. Cyo nyako cyibonamo ibiryo. Wangwe kaze mbije cya kigoryi sinyiho. Saje ibigoryi biyazirana. Ora kino koko kina bigoze n'ikindi nagiheho. Abagome baragwira. Ministre araha, niwe ministre w'iki numbaza. Kusa n'umugwana Philip byanga byakunda. Nuko n'ikinyameke. Dore nuko yakujya rero kurya gonyine. Urugara yabonye ko kino kirimo kurya kitsinge hasi imodoka byagira kitabibona. Yewe. Bega ibiryo. Ye maho gapfa kutangwe kujya kurya zanakunda. Habe data we. Dore kurya ugaco. Dore kurya shaho. Naho ibisambo bitaba. Bariyenga bazapfejo bararya. Yewe data we. Uvu mbi ugaco. Mubini ngwingona. Somebody is messing with us. Aramunimo kudukinisha. Inde. I thought these fish and chips grew from sea. Ibingi byakurya hangaha. She's trying to get us to be buddies. Same with the 10 grand. Uyu mukobwa arashaka kugira ngo tugire inshuti ngenewe to be buddies, tube inshuti ngenewe tube bamushuti tumenyane. Tukundane kandi. Together. Buti. Wouldn't be your friend if you Mihumetso niyo isi yacurama igahenereza ntabwo nabe inshuti yawe kama mbayambaye kiba cyose nabyemera. left in the Titanic. Ntibishoboka. But we can pretend. Nanjye nacyo bimbwiye ugapfa. Sinyine ku inshuti yawe ugapfa. Let's fire up this jalopy. Niyo Imana yaza amabuye akagwa mu isi sinshaka ku inshuti yawe niwe habaye iki. Sibishoboka. Ntabwo nagukunda. 10 grand each. Ndakwanga wowe kapfa wenda kuzira bimwe bintu kutabizi. Alright. Filimira. This is my buddy. Sasa wako chiki cyanze ngoma ngukana ngomuzana inshuti yanjye. Kwanga hakuno ni ministry ikigo gikira. Secretary araho hafi n'atari madamu. Yarumiwe. The petrol splat. Loose cable. Open the hood. Sasa tugende. Cyama kono battery ratunganya rwose. So, is it the cable? Yewe migozi iriho neza. It's the engine. What's wrong? The engine. Se kibazo. Isn't one. Nagari. Tugende. Sasa ko bakagiye. What's going on? Nugushungumura. Ni poemoro. Eat the brakes. It's not working. Yefata feri nagakora. Imodoka na feri fite. Feri yamukino cyayishingujemo nta feri fite na feri yameho feri yamucyayishingujemo. Ko bakayerekeye umuhanda hanga utazama amabuye. Baca ku ruhande. Yeah. Tayari. Hayiwe tata we. Tata ya gatama y'amabuye abiri imodoka no bayikore no bayipimiye kuki. Funguye. Karabaye. Karabaye. They're broken. Oh, don't tell me you're stuck. Yewe. Ntabwo nemera ko duhagasanga bitari birangiye tupaniye. Been stuck in there for over an hour and they haven't said a word to each other. Camera 1, get me a wide shot and then see if you can get something. Sasa hakuna abafata amashusho n'amajwi bafite ikibazo ko bigoryi bitarimo kuvuga ntabwo biravugana. Kicking a rugby ball. It's about the girls who dump me when they see me barefoot. Umva waneje abantu bose kuri isi unoso yo mbonye nambaye ibirenge baranyanga kuko benshi baranyaza y'amano yanjye kudateye. Like wearing socks in the sack. Iyo ndahantu hose nambara amasogisi kugira ngo nambare sandali. Kugira ngo atabona ko amano yanjye harimo igihanga yabaye nka munyombya. A jacuzzi or something. But when they see this missing toe boy, they just run. But when I do iyo mbonye abantu bose bashuma babarezi abenshi bakunda kwikanga bazuko ni cya alien bamfata ngo ndi kivampire kiri mu bantu. You almost got me killed. Wabashaza abaza gatongo nyicisha abaza gatongo mfe hejuru yawe turimo utumenye ndani nyirukanga. God had other plans for you. Sura panga iki? Being a stupid security guard. Ndambe kuba ndi umusekirite w'ikigo ndinda kwa ministry utanyeta wowe gapfa nawe. That lion
I couldn't be a cop anymore. I lost my nerve. Kuva narashize iriya nari ntabwo nakojya ko umupolisi namwe ngiye kugira ahantu hamwe ndinde ko ushaka kuri bazo bimeze nk'ibyo nabonye imbere hose. Yeah, I guess in some way we both stuffed up each other's life. Ko bigaragara njye nkeka ko ngiye hagati yanjye nayo dushaka ko dufite kure twese mumwe yivanze mu buzima bwa mugenzi we aramuvangira mbese aramwangiriza. Transkara bitanyango no kuririmba Brangar haste gari ya moshi yo mu butayu we mucyure mu rugo reka amapine we yikarage ni mirongo umuzane mu rugo ndamukeneye mu rugo we ayiwe bararirimba tangira ukaraga amapine bararirimba kuko unzaniye urukundo rwanjye mu rugo zimwe uririmba baririmba kujya ibindi baririmba biranga si niba bavuze iki niba bavuga bikaba biranga bavuze ngo iki yewe bavuze ngo iki ngo nyine bamukoze iki umva iki bavuga hanga gari ya moshi gira vuba vuba tayari barahogoza nyine yamukoze iki mugezi bararirimbye bose barafashwa bararirimbye mugezi baguhogoza sinzi nyina barogonya simbizi yakoze iki nyina yaramukoze nuko yararirimbye nuko babaye abahanzi mugenzi nuko bitangira yezo kwagahanzi mana I'm sorry bwaririmbye twaramiwe sorry beast tunyanganira nyamaswa nyanganira imihumetso buti na beast bikigori yadatawe nyibira kurira ho gacho nyibira kurira dirimu sabana dirimu ibigori byararize shawo imihumetso na kina nyamaswa uyacyane makurira tukora kumuhumetso cyakoze kumuhumetso modoka unyuka kumuhumetso cyakoze kumetso cyane bimwe bibi cyane ni cyamukarage cyanyirutse bimeze nk'urwaharya bamwitane aho ndi muri dream ni latini kimaze nka latini kora kumuhumetso kiyinyuma. You can't break that window. Yewe na wafundisha ngo wenda ndimene but I'm gonna go. Wangu reka mbanze kirafunguye. Mana ipantaro yumeke neza. Yewe. Ahara kenge. Hachaka yaga. Yarahumetse. Yawe mugabo yewe n'imyaka yewe n'imyaka ritsamura nako data we cyamo yaba data we cyamo koye kumuhumetso suwina You shot in a car. Wachira zuragishe Stuck for 5 days. imodoka yahagaze nakivahiro dore muko kumuhumetso gapfa we Not that bad. kandi mukanya byamaze kwiyunga Trigger that. tinyama kwa kumuhumetso kumesa gahinduka isura yose gahinduka For the family. Hold the block. Umva ibintu mvaye kwitevye gose turabira mu mvare kwitevye abantu bose barabe hakuno yaure yarakimenye mbaraga sizina ayiwe data we ayiwe Animal. yewe data uzko wakucwa no n'imihumetso y'umuntu cyaramuhumekeshaho cyamuteye umwuka suwina urakapfa n'uburo kapfe nabi cyamuvuma urakaburuka wigira kicwa agapfa nabi gusa komeze yakagiye. That was good, man. That was good. The kick. That was really good. Wangu byaragatangaza. Ndahumetse basi. Inda yose yaribyimbye ubu ngubu ndahumetse. You're my hero. Imana irangije rwose Imana koze bitangaza. Perfect ending to a perfect day. Wangu birangiye neza kandi bigenze neza cyane mu munsi wacu wose. Mugenza yakuno. Abantu barebye ikiganiro cya bino bigori kikwetezo byose baragikunda bamwe baranasinzira bakirimo kureba. Ku munsi wakagenze baracyagenda ni buti na beast buti nabwe ni ibiki urakoze cyane uko bakaje ni mihumetso amagenzo y'inyamaswa
ngozi nabo mbamenyesha yeah baracyagenda. All right, you people of Valbosch, it is your turn to miss Buddies or Broke for a little while. In case Beast or Booty come in contact with the TV, we will be cutting transmission to your town until they leave. Okay, guys. Ndacheka mwese mu televiziyo yacu tuvugira hangaha mwashimiye ku kino kiganiro cyacu gusa nimubona Booty na Beast bageze mu mujyi wanyu kwa twavanaho uri nyizanyu mwogiye kureba transmission. And we're gonna spoil it. Umujyi binjiyemo. Televiziyo iravaho. Kugira ngo batamenya ko ari ku televiziyo cyangwa ngo bibone ahantu ari hose barimo kwagenda genda. Aho bavana hose linya ya televiziyo. Umujyi ari wose bari bucomora bakavana kuri linya. Umenye ko ba Booty na Beast binjiye mu mujyi wabo. Bare ku maguru songo bwabo bagwajyana ngo turaguhaye igihano vanga ugiye butare kwa Rutayisire ugi cyangwa kwa cyawo cyawo urumva ugiye rwamagana ku mupfubuzi nurengeze ukomeze ugiye rwamagana kwa warya kwa gikaka nuko ugenda hose n'amaguru. Ugere i Kigali kwa kumukura ko defense mbamba hose n'amaguru kandi kutakaje ko mu alimentation dore sha barakokora mu alimentation naho nyire alimentation naho uhari biriba kino cyabonye ko nukanyanga imwimena abantu bose bamenye ko byinje mu mujyi wabo byinje mu gitaya kandi ashane bistaro sose gabikunda naho bidaca ngo abantu bose bazangare barobe ko cyakibye hakuno abantu bose bakabajya ko umusitari abantu babonye igistari umusitari turakemera ye uri umusitari yapfuye ntabwo nyibye ndapfuye sasa ikizigo kibye bagiye ukaza bavuga Booty Beast nyamaswa cyari rukanse jawo kizigo cyabibye uyu musitari tutazi ko bamufana tumukunda ibi ni kikoko yewe mihumetso ndapfuye ko byakirukanse febe ni mwishyamba bya kokoye kanyanga na za shokora n'ibiryo baje hakurikije amakuru no kurya bari horo wangu banyweye cyabije wangu ikinda kikura cyane rwose kirashimye cyaramukaza byasinze shaho cyabonye ko cyako kwibibaza umuntu abasinze bakunda kuvuga basinze shaho banyweye urwangu wangu ndakwemera wangu cyari kaza wachigoryiwe dore ukwasa ko byakaje byangwe kanyanga byayibye ni inyanga dore inyanga ugacwawe inyanga si yinaha imwe gukubita amatama kabyimba n'amatama kajya ngo wari yumunyu bombi basinze cyakaje inzoga bazi ngo kare ku mutima gasesakara ku munwa wangu inzoga wangu bite muvandi wangu bose bari fit barafitinga wangu turafitinga wangu yaje nyanga takuvugisha ko kakuzanga haza nyanga bayimaze wangu byara gatagaza kwangwe mungu umuntu wese ni mujima wangu tungema ko bwino ryaye n'umuhumetso wawe ndazanga ko bwino dali ko ryaye gacaho nako biragwira bamba gwe bakuru bawe kanyagwa man, I thought we were playing nice. Wamaze tokera ko turimo gukina neza nawe kuma ko kintu cyabonye inzoka Good gun play like man. Nako kiri kwanga cyabonye inzoka kingiti inzoka Katako inzoka African sausage. Bonye sausage y'abanyafrika African sausage. Nike yam. Wangu ndakurya mu kanya butuje atanza kotsa turi mu ishyamba. Saka no ku ruhande. Wangu inzoka sashes. Beast is clever. Beast ni umunyabwenge. Extra. Ngenya mwanya maswa mba nibikiye akaruko kuza kurya. Urabizi akabando k'iminsi ugaca ku kare ugatsimba kure. Kimutera urushyi. Bigoryi birabyaza yo kubita shirebe. Kujya serebu yakono ngo akabando k'iminsi bagaca kure bakagaca kare bakagatsimba kure. Need more booze. Wangu inzoga zashize ukeneye izindi. Kiramuseka. Beast is clever. Beast ni umunyabwenge nyefite ubwenge. Stole extra booty for putting Beast. Deni nabitse inzoga yanjye nawe yo kuza gusangira turi kumwe twembi. Urushyi. Urundi rushyi. Ayivanayo. Sasa anga bitse sinza amazina ryo dore filime.
What is Baita maskari kashe. Mexican for masculine. Iyi ngiyi ifata imitsi nabi yose kifunga. Ifunga imitsi. Baba jako umukandamano wese umukandamano. Wizoga saraje hari umanura jipo, hari umukandamano, hari umurituzi zose namazina yizoga. Bana bari kumukandamano atari umukandamitsi. Yako umukandamano. Yaragiye shahira bihereza. Yarabahaye dore osika. Mbamba bagara bafurere bapfuye. Mbamba no musizi nabonye kukimisagara. Mbamba zo gakono sasa abizo afande maze iminsi gose dada kubita imbeba yabaye imbeba zabaye zibira amanjangwe zabaye nyinshi ntaga kibona imbeba na afande hari icyaje hakuno bari biko byaza byagiye ifatira horo mwikamyo zimwe zose ibyatsi yafatiye horo mwikamyo ayari karabaye afande kamubayo afande yako yamakwisha imbeba ebanye muzaga tujya bihitanye afande yewe afande uzagata mwita afande yigaragambyaga wambonye You are under arrest. Nabiko kinga mugiye gufungwa kamera cyabaye nukujya kuri polisi bigoryi biranga byari polisi byari itanze biri horoshaho cyangweye mbamba ntagasinda bwo yabonye amurenzo hakuno sasa afande hangaha afande yikundiye yakora amakitagara bose bafite imiryango. Yes baby wangu urakoze baby afande ngo amakitagara nurimo kumukora akora ibere mapenzi amakitagara yako narafata uko yagafashe arayifata ngwiki arayifata inzoka uko yagafashe hakuno sheri nubatanye kubyiwa wangu wanyimvije ko ndeze sheri yadatawe sheri wabyibye ugapfa wabyibye ako kwagaparitse nibacho nibasheri mama afanye amakitagara afana cyo film yanga. Who's driving Elton? Kana wanga babaye iki Shumi? Yeah. Sasa cyaba yarakibigenzi abiko ryako byafashemo iputi na beast ibingibi bihinga bifata hano kumara bya polisi naco baragihitana ni gitara bingibi birimo kamera za polisi kuna gukurana abantu bose baciye mu mugi. Nice. Kujya polisi tamenya ko byaciye naco birakikora tayari barakijyanye bigo ryibira ko byakaje mu mugi masaha y'ijoro mukajya hafi aho ngaho yawe nyakoresha amanitse ngo ni pub hamwe abantu bajya kurira ubuzima pub ni pub hamwe barira ubuzima niko handitse PUB wangu turagatangaza wangu tubahe wangu ko byakaje sasa hano hagana nagaje bari pub ngo ni public hospital ni uzana ivuriro public ivuriro ry'abantu bose rusange byo bize ngo bije muri nuza bije kurya ubuzima mu kabari ko byakije indani mu ivuriro muri wabo wavuyeho ntago muri uriho muri wazimye muri kwivuriro rusange ko byakinjiye tayari ni mwivuriro indani ko bakaje double scotch and cream soda with ice. Obanyene ko mazana score ebyiri na bruschette eshatu nako batanganuza komande nibaza ko bari mu kabari nako basiko yinjiye mu ivuriro haro baje hakuno hamwe babika ibice by'imibiri organ room ko bakinje ubwo twari mu ivuriro ubwe bari kumukandamano n'umumanura jipo zose n'inzoga bakinje hanga rwakigarura ubwenge kugiye ubwo twari mu ivuriro bo bazi ngo bari mu kabari yewe if your liver is finished they give you a new one. Ahanga y'umwijima uryo ukaranje bagundi mwijima wo kurya Beast. Yeah, beast. Come here. Look. Hey. It's a toe. Hano hari mino. It's a toe. It's a big toe. Ni nako nini cyane. What this means? Some guy got it chopped off in a bar fight. None ni gute mu bamuciye no bari mu kabari mvugo ry'ibiranga. Ubwo cyata byo bizi ngo bari mu kabari gusa biri kwa muganga. Ngo gutana barwanya bagacana amano. Black is beautiful. Yeah, mbonye ino ry'umukara kandi ryiza. Nation. Byamfasha. Rainbow toe. You have beast. Do it. You shut off. Sari nshirireho. You put it back. Ishiro ridodere subizo none wagwamira warirashe warivanye urisubizeho.
I don't mind fine. Ntacyo nitayeho wangu. Do it. Nishyireho. Buri munsi abagore baranseka ngo ntantu mfite ngo ndi igicumba. Nishyireho ridodereho. Hakuno ino ni umukara. Any, mini, miny, mo. Hakuno atangira kuririmba. The previously disadvantaged town. Yewe! Ndapfuye. Ihangane. Niwe wabizanye. Sasa feri ya mbere. Yewe. 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 Dore no gaco. Ino ni umukara undi ni umuzungu. Mutera n'urugo mwirabura. Thanks, buddy. Byakishima. Baje yakon sasa mu kabari. Abantu bose babeze ni Beast ni Beast na Buti. Bihumetso nanuzana nyamaswa. Info, take a picture. Yewe mfatana no mustar. Abastari baba baragwa ugiye bose baragufotora. One with the Beast. Ni Beast. Beast. Tayari agafotoka kamwe n'abastari. Hey Beast, where did you get this? Ye cheke bwakivanye he. Twakivanye ku muhanda. Ni icyuma bikorera bimwe birimo amakamera y'abapolisi. Ko yakashira ko inzoka yuko yivanye mu gihuru. Beast. Yewe mahana nyagasare we tate Beast we. Better, baby. Hako nibone yakono rwa Boris mwe mukabira birimo kwibuza gikuru cyanuza cya Congo. Love to see those long beautiful. We tate ni kundi amaguru yaho yewe tate we. Watch me, sweet lips. Takako baza mwereke kunakuzunguza kunakuzunguriza. Kwa rwo mu kabari. Hako abashinga ya poto bazanye poto nifashe neza ngo kimuzunguze ni igikobwa. Ni umustar. Kiraho ngako na nundi waje hafi ya bihumetso. Freddie Mercury. No, my name's Daisy Derablanche. Banita Daisy Derablanche. Na bastari. In the village. Ninge Pedrijanga mu giturage hose. I'm the only girl in the village. I can flower. Mafiri biranga sasa. Jigi yakora cyo uko yakabonye uko bwakora bwa bwikorera umustar. Jigi cyo kikuniwe n'urugabo rugenzi rwacyo. Rwakaje hafi ya bihumetso ni Buti. Oh, Buti. Biraho Buti. Freddie Mercury. No, my name's Daisy Derablanche. Banita Daisy Derablanche. In the village. Ninge mpede jambe ryo mu giturage. Flower. Yeah, sure. Feri ya mbere yako sasa. I'm a flower farmer. Akira hako nko akarabyo rwose kagaragaza ko nagukunza karabo ka roza. Nama pede. Sasa hako nyamaswa tayari. Ikirako cyeze ipede nishikize umuntu urugere yakikoye usanga cyeze ipede ari byabigo bikundana. Sasa kirango inzoka ya cyabi mu cya Buti. Yewe. Nakoze ikimo kujya mbere nuruko kirura hanga. Araka. Baraho ngaho babyina. Uko kirura. Goni ndwanya mu giyo bije. Nako bigi. Inzoka yakaje mu kabari. Inzoka mu kabari napfuye. Ngoga. Tayari mu kabari. Bakakoza cyo cyara serebuye. Yeah. Kuba gasutse basinze uri abastari ntago muri amafaranga mu kabari bajya bangiza barabagurira. Ayo data we nakwikundiye we. Yo data we. Welcome. Let me just turn on. Yeah, ko bakaje hakuno. Come to my arms, you. Urakaza za kumubigano byanjye we data. Ntago yenda ujo byose nakumwanya gura. So sexy. Data usuka byari bitangaje. Uretse kanya gatore kamaze njye muri dushe maze nitunganye ndahaje. None hakuno ndakikwicisha. Iki kandi ndakikwicisha. Icyubero cy'Imana. Urashimije hako ngajye kukimuhonda ngakimwicisha. Bako ngakitwa ni pede. Why are you wearing a gun? Ye ko ufite imbunda ni yiki? Oh, no, this is it's to keep the dogs away from my crocs. Yingi imvanira imbwa hangaha mu rugo sikagenda. What are you doing now? None akora iki? Me, I'm just getting ready for bed. Ye kwitegura kugira ngo turyame. And where am I going to sleep? Genda ryama ese kandi. Right here, Blue Eyes. Raryama hano hafi yanjye baby. Baby ni iki kandi? Ntabwo cyazi baby ni ibiki? Bizko bagiye kwigisha mu muhumetso. I want some morphine. Nyenye ko unzunguriza kiramuhereza. Cyabivuga cyambaga nako kijya agapando. Nice. Banga imbunda nayikunze imbunda nagatangaza kaza nanyenye kwibi. Gishiranga hafi y'intuza. Kireko ibimbunda. Yewe sheri ndaje. Uko mvuye koga. Nitunganyije. Rwakaje inguru rwase. Yewe kikora giye byuka tugire. Uruko gisa gusa kigiye kubundaza. None muraza gutera sizi. Niba yare mu buryo simbizi. Cyakaryamye yabe no kucyorosa. Shut up. Sasa biragona shawo. Unyumvire mugono. Filibira. Uko bakaryanye wagira ngo ni mashini z'ikibigori. Ni nuza ni Daisy na cyakiri baryamenyesha by'ibipede ku ruhande.
Beast wakapfura bundaje gusa umva kugona nibira kugona ugapfu Shut up! we mufunga ibitomo gusa muzibe imana gwagwane kosora mu kugona niza collection mu migonere yawe ngagakeye sasa iki kinago kizi ko cyasize uko cyo cyakiriwe kinywa kanyanga kirarira yindi mu cyakare cyabyutse akora inzoka yacinjiranye kiraguruka gitinyuzo inzoka shawo ifunganga mugenzi Boresi bararanye karabaye kandi uke yaje nta kintu yambaye hasi kubwakabonye kugira ngo bya kigoryi kindi kiyebye n'undi mugabo yewe buti wake up. Yewe bihumetso Buti byuka Gari kaze Garanye n'ikigabo yapfuye ino ryanjye we cyarotaga Beast, I slept with a man and naryamanye n'umugabo that guy still. Oh my goodness. Yewe And I slept with a snake dancer. Nanjye naryamanye n'iki kobwa kibyina mu kabari. What happened last night? This man could have ravished me. I don't know. Pinch. I shot the black man. I cut off his toe. This can be incriminating evidence. Maybe the police are looking for us. Huh? But we are in deep cock. Yeah. I gotta get this thing off. Hey, you wake up, man. You know what? Instead of a black toe, you should have got yourself a black brain. Reka ndibaruri ndivana ko nundi ryavuyeho shinguza ndapfuye funga umudomo uvuga no turi mu zone ngo bizi no byaraye byari tashe byasinze ero byankweka nyanga ntabwo bizi ko byose byaraye bibaye Don't be such a wimp. kandi rwaza n'ukuntu bije muri uyu mujyi gusaba isanganye imbunda ko bakagiye ni mu cyakare inzoga babajya baca umugani ngo inzoga ivana mu icupa kuvana mu bagabo ni mu cyura buhoro byakajanga barose kuri televiziyo ngo mugiye kwanganya kubona cya kigano cy'ibigoryi twabateguriye gose ibigoryi byagiye kure mu koro bugoryi bihambaye gose bifite ubucucu bwinshi cyane televiziyo hakono ngiye kwita highlights cyangwa ibintu byose byibaze mu kigano cyacu twabonye gose cyagatangaza murebe ku kigano cyose gose cyagiye mu ncamakeya Unless it's my dead uncle in this. Just biriho. Nukuntu byagonza ko modoka police ku muhanda bigonga kamera. Nukuntu babyinnye cyagiye butabyina na Nuzana Desi. Wandi w'igurupede. Zako byarakaye byavuye ko bano mu mujyi bajyaga bigwa munsi barimo kubira biri mu rugendo bigenda. Hey, put it. Yewe. Akira hakuno. Call reality show. Ale janga amakuru byenze bigose mu nyamakuru gose babanditse barimo. Damn it! I'm gonna. Kelsey is a. Ferambere. I am. Nukuntu abantu bose bare bahondagura mu byose bakono bari babyanditse. Mr. President, also I'm not happy, sir. Good. So. Yakuba nayo nganya ngo nishimye ko president gose wihangane gose nanje kigano giye kuzo ko televiziyo ngo njya kuzojya ku kiboko ko tukireba. Imbeciles and arrest them. Dambe ko ibigoryi tubona ko televiziyo go cyo mukwa mu fata mu bifunga byose bibive mu nzira. This reality rubbish is over. And so Dambe uyu mwana bana ku televiziyo rwose y'igihugu cyacu ntago byemera ngo byishimiye. Filimira. Sasa yaho akazi ngagere bigoryi byabifunga. Bagagiye. Narasohoka. Akuno yaragonze ni mu nzu ye. Nako ni mu biro bye. Karabaye. I bet you the whole country watch those highlights. Imbere y'Imana abantu bose mu gihugu gose barimo kwa kino kigano cyacu twashizeho. How long have they been filming us? Since the beginning. So, we've been tumbled. And I guess it had to happen sometime. Yeah. Go straight for 5 kilometers. Sasa kumugeze ministry president abwishimiye kino kigano boza kuri televiziyo yabo berekana umunsi ku munsi. In our clothes. Maybe in a button.
Maybe even in my bloody cat. ndakeka abantu bakurikiza televiziyo biga baturi umunsi ku munsi cyangwa byakora bashyizeho umuntu bufata amajwi bukurura n'amashusho yacu ndakeka bashobora kuba bari mu mihumetso yacu cyangwa bari no mu ngofero twambaye imyenda twambaye Butiki. cyakoze nta kindi sasa ibikorwa by'ibira ndebere filime mwihangane gato mwihangane byavume ko televiziyo umunsi ku munsi biga barimo kubireba bitabizi sasa ngo cyo bigiye kwamenya neza nta kintu ugiye bigiye kubahima ngo batonya kuba babibonana n'umunsi babirwa umunsi ku munsi. They have planted microphones on us somewhere. ndakeka bashyize mikrofone kuri twe ahantu tutazi. Maybe in a button. mu myenda yacu. Maybe even in my. mu bipesi cyangwa mu ngofero twambaye no mu mihumetso yacu. Butiki. cyakoze nta kindi bavanyemo hakuno imyenda yose bambaye bajya kujya mu mazi ngo bahimane na televiziyo nyarwanda yo ribagaragaza. Clever boys. abahungu bafite ubwenge gusa baza mu mazi. They may be able to see us. ndakeka baratubona. But they sure won't hear a word we say. ariko ntago bakumva amagambo yose turimo kuvuga ngo turimo kubahima. You realize the whole country have been watching us making monkeys of ourselves. igihugu cyose cyaratubonye turimo gukora hakuno ubugoryi hagati yanjye nawe ngibi ni ikiko ibintu ibibazo. How much is Kelsey making out of this? No, let me. uzi amafaranga Kelsey arimo kutuvanamo okunangana menshi muri twebwe tutabizi twebwe. And what are we getting? 10 measly grand. Maybe. What the hell are they saying? yeba ko uvuga turimo kubyumva hanga. I have to make them pay to see this through. umva dufite gutuma abantu bose babo babonye cyo kiganiro bose amafaranga yacu bayado bakatwishyura. $1 million each. That's what. baduhe miliyoni buri umwe twembi. yego amafaranga afite kuduha. babonye amafaranga menshi bafite kutwishyura bakaduha basi miliyoni buri umwe. $1 million in our hands. baduhe miliyoni y'amarandi sasa mageze amarandi amafaranga abanye muri Afrika y'Epfo randi. As we cross the tuvuga amafaranga amadolari abanyaki abashiringi ibintu ngibyo. baraba miliyoni y'amarandi. Kuno yaje ashaka abantu bari ni minister. Have reached your destination. yagiye akurura aho bari ko yakaje ni minister. You're gonna have me fired by the president. mwabigo gingo mujye gutuma president nyirukana avane mu ntebe ya minister hejuru yanyu ko yakaje ni minister. aratonga na hako ngo business ko abizaniye convocation yo kubifunga. minister Kinyameki ona kira kigo gikuntu kiresha cyagiye kugira ngo amazi yakirengeye ku mutwe yarenze. kira ngo minister efashwe n'isayo. We save him. yewe arimo kumira nkiri. ni minister arimo kumira nkiri. bazakora kumutabara. twakamvanyeyo. I'm gonna see both of you in jail. mwoga fanga ngamenyere ko bashaka kubona muri gereza. akira aho ngaho hari icyasha. sasa rwararanye na bihumetso buti yari kubisi inuza imbabura niba hajya ni keto imwiteka amaso with his jealous lover. yewe atwasanye ingona yo kanyagwa. rwamuhaye pano narimo kurusha ingona yinjira amaso kandi ingona mu mazi irihuta. uko minisitiri y'agacodere minisitiri nguri hejuru y'amazi abandi barerekera ingona yaje inyuma yabo. uko ingona yakaje karabaye ingona yaje. ntabwo bizana za mikrofoni zibigenge ngo kuziduka basi ngo zipfe. ko bakaje banga abashinzwe bagiye cya batere baduciye amazi sha. hakurya mu byabonye afite kamera arimo gucaho numwe mu paparazi ba televiziyo kimubona hakurya ku ruhande nguriya. dore minister ari. This could be interesting. Filming us like this without our permission. Hello, Baba. Is this what's being broadcast? Kelsey, get yourself on a camera. We need to have a conversation. Kelsey, nubwo nakuzu wari gusenyerwa nakora kuri televiziyo ngo tuvugane tuganire hagati yanjye nawe. Okay. Sawa. It's crazy. Bitipe ni bisasa. How can I help you? Nigute nabafasha nimwe icyo mushaka n'iki cyose muvuge. First up, you are filming us without our permission, and that is against our constitutional right. Umva uko bigaragara urimo gufata ku mashusho katugurisha tutabizi kandi byose nukurengera uburenganzira bwanjye bwacu nk'abaturage. You are making a fortune out of our misfortune. urimo kutuvanamo amafaranga urimo kurera nkaho yora ama inuza ibishyimbo ufite kudoza amafaranga natwe tukagabanaho. A little. Well, maybe we want just a little of that fortune. dukeneye amafaranga make kugira ngo arimo kubona natwe uduho gace cyane gashoboka kuyo wayoye. $1 million. basi tweme $2 million buri wese mu miliyoni imwe. Joke. Okay. kandi tuyisena ngari imikino. I'll bring you an offer. Okay. Sasa amafaranga arashanya amazana ngo mu ntegereje ndaje mu kanya. Sasa tugaruka hakuno. aho ministre y'umugezi ni ministre y'Ikinumbazi. ari muri parike ari hakuno kandi yabonye Saba Ranger.
tayari. Hi, guys. Prezzies. Oh, Here you go. Thanks. Basi nimwataka amafaranga nyuda yazanye. To make sure that we're on air. Oya dukeneye kwakira amafaranga kuda dukeneye kujya ndani tukakira amafaranga kuda yose yuzuye. You want my autograph now? So here's the deal. We can't offer you $1 million each. No deal. Then we walk away. And believe me, we will walk, even if it's from here to Zimbabwe. Don't be Umva ntago twaba miliyoni mwese ne ushoboka ndetse niwe muri mutayido twe turema twanga tugene ibintu bihaho kujya muri Zimbabwe tukajya n'ibintu basi amafaranga 10 yaduhe. Ati niwe mutayido niwe muri mutayiduhaye. Turavanga tugene mu go tukajya hose nakintu tukaguse amafaranga tuyashaka. dollars is like $2 here. But this is what we can do. We can give you each 50,000 rand. I like that. And if you are part of the prize. Amafaranga se mudaho ndayima gusamaze mumenyeshe niba nawe urumwe mu byo bari buduhembe. In me. Mukobwa byamwekundiye. With a very, very ugly underbite. Yeah, she kissed me. Kobwa yarasomye na numvira zo gusomana. Personality of a tombstone. Don't you? Ariko sukuri kibi. This lady Nawe uri kibi. digs me. Mukobwa akeneye nge nagakunda wacha kunda njewe. We nago yagukunda. Birashwana. I want 50,000 rand and Kelsey, or what? Or this, you fat piece. Nyene amafaranga 50 babimbe by'amarani cyangwa amameno uyu mukobwa byo bijyana ne hamwe nibwo rwemeye gusa cyangwa n'ubyanga ndabigenza gutya kivana y'imbunda. Mbere ya cyaza cyashasa mu ibondo filimi iraha. Bitfuye umukobwa amafaranga. Ngo kibira. Kumba ukacumurashe. No biteye. Watubeshe amafaranga azanye amafaranga yacu wanze kuyaduha none niyo mpamvu bonye ko murashe rero. Nicyo muhoye. You wouldn't pay us each $1 million. Basa amafaranga yacu miliyoni yacu imwe y'amarande twembe bayaduhaye. Umva nari buyabahena mw'iki kibazo. Wari bayaduhe. Nari buyabahena na amafaranga yanyu nari nyafite nari nyasanye yo kubaha. Kira kangu. Wangu ni muzima. Abantu barishije sasa ko byashiraga imitwe. Umukobwa amafaranga ayemera imbere y'abantu bose amara kuyemera. Ayabahe. $1 million each. Miliyoni twembe yo kuda miliyoni buri umwe miliyoni. Kugashara babaye shawo. Biko ryibira. Amafaranga memeye kuyabaha mugenzi miliyoni buri umwe. The plans wouldn't hurt. Wachana zurana shikari twakashye ndani ibintu byatuma ntababara none ndababaye. Okay, everybody, listen up. We're changing the rules. Sasa mabwiza agiye guhinduka. Hours away from the end, and from now on, this is a race. Okay. Sasa mugomba mabwiza y'umukino agiye guhinduka. Mwe mugiye gusiganwa. Gwera none ahanga. Mugende makamogeze mu muji n'amaguru. Too bad. Go! Mugende. Filimi iraha. Baragenda n'amaguru no biruka ngabasiganwa. Filimi iraha nga. Bwambere byari gushaka ubushutungu bagiye kugera basiganwa. Maka batangura ngo kugerayo. Abantu hanga ko televiziyo babaye benshi barimo kuba bagwa ku iki kiganiro cya televiziyo kirimo gucaho cy'ibigori kibibiri. Byakirukanse. Ndoza yako ministry sasa nawe imodoka y'ibani. Wangu shenze ndagusaka pfe birimo gusiganwa ibigori. Hako ministry umuryango w'ibani nyakini kwa yawufungura. Uriho rasoro. Oyafasha ko lift aratega lift negene kuri vero moteri yamusebe baje muri Bariville. Nagace. Ukunda vero kuri vero moteri nguriya kwanda aracyakomeza kugenda. Kiro cya cyamukurikiye. Hako ministry arimo gutega umuryango yuko yagira. Arawubana. Muryango waramuhaye mu ministry. Ntabwo ze ministry w'ikidere Philip. Ye Bariville niye ko rongi baje muri Bariville nagace. Umukino wabo wose urangirire barasiganwa tegakora moto zimwe zijyamo babiri ikindi kijyamo yazagara gisize kirasigara tayari gisumwe ku mbaraga ko byakagiye byombi ntabwo basigana kiracyamuse yanze gusigara tayari yazanga ku giti kwipoto kimwe cyasiga ku ishami hakurya rwasigaye ku ruhande. Sasa nga ministri no butubanze kuvamo tayari uvamo uko akaza imodoka yaracyarimo kuza karabaye irimo kwijyana yewe tera muhaye tayari harimo kinyogote mungobo kinyogote niwo yinji mungobo runyogote mungobo runyogote shawo rwamuteye amacumu yarwo shawo kibe data we vanamo icumu nirurure shawo iyi yari ikanzu kintu cyari kirera umutwe wanjye wose ra cyangwa cyari kiri ku ruhande Hakuma toto.
Yeah. Tayari. Kurwakaje. Darasigunira gunuru rwipandara kafimira hanga. Waje ko ryemvaho. Ntabwo nakuvuga gafituranya natwe mirundi moto nayo bagoze moto ni yawe cyangwa ni yawe ya buri wese. Turajyana. Ahangari oswitch mu muhanda. Cyara yigonze. Ibitende kako ku mahembe ya moto. Ku mahembe ya moto ni ostrich. Definitely not the Tarantau. Ku mahembe ya moto. Ko byakagiye birayirekura ku ruhande. Ngiriya mu kirere ni ostrich. Tayari. Mbona cyakomeza. Ahanga imodoka bimwe byatsi bikabizingazinga. Byajya sanga biribwa mugenzi ninuza n'amatungo gusa amatungo usanga ahantu akunda ko hari izuba ryinshi cyane. Minister. Stop, you bastard! Nabigoryi ngamagarare mukenze mbereke mwoga pfamwe. Fire. Ministry hakuno switch bayigonze cyane mu kirere none ko yamanuka hasi. Yeah. Biravuza ko nirungu cyane urimo gusimbuka. Run him over. Ko byakaje cyamuzingiye mu byatsi. Ministry. Rwana film mu byatsi. Get off my bloody tractor, you stupid. Tayari oswitch cyane mu kirere nago bizahijya. Byakaje. Ebipinye mu byombi irabiterura. Tayari. Ukaka bitera byombi bitera mu kimashini film iranga. Byavuga mu kimashini akora gisi byatsi kibizinga zinga. Tayari dore film. Banyiri imyako baragwira banga bafite imyako nayo siyina. You know what? You idiots! Mwabigoryi imwe ngoga pfamwe. Because you never stuck together. Dore ko mwangeze mwamubwiye mwanzo kuba inshuti kuva mbere hose. Right now. You are? You know, I've got my right hand on his nuts. And I'm going to give him a gentle, loving squeeze. Yeah. Yakagezanga kimwe cyakazi kindi no kirumirwa. Tayari. Ubungu nta gusigana maka bageze yo bagiye. Nta gusigana maka bageze yo bagiye bombi. Ko byakaje maze byavuye he? Abafana bamwe bisa abafana buti. Abafana ni benshi kigano cyose bari bamugeze abantu benshi bari bakikundiye kigano cy'ibigori kibibiri. Birahabwa miliyoni ebyiri byo bigabanira hagati ni buti na beast. Yeah. Jenzo barageze. Bombi batsindiye hamwe amafaranga baragabanira hagati ni buti na beast. Yeah. Bana ibyatsi aba star bikiriwe. Ibigoryi bakabivanyeyo byombi. Hello. Okay. I'm rich. Faranga byarabonye mugenzi. Thanks, Minister. Ni miliyoni. It's about the real price. If you guys really want me, you're gonna have to fight for me. Umwana mukene mwe bikumbo nagombe umugore wanyu basi mu ndwanire mwe natsina mugenzi ndemera mu bumugore we. Yana musatse mugenzi bimuca amazi nako bishoboka. You think we are stupid? Bashaka turi ibigoryi. Nako hapi nako twarugana wangu twitwara birandu. You boys are too clever for me. Hey, Beast. Yewe. Thanks. Bakoze wangu. It wasn't that bad, buddy. Puti, thanks my buddy. Bakoze nshuti yanjye. See that you brush your teeth. Wangu ryo burosa menye baranuka cyane ariko. Yes, Mr. President. Yego president. Kiraho ngaho. Uyo yaragwe bigiye cyose ahora hwera. Aje mvuga mugezi na president. Nyenze byarishimye. Bakora yongeye abona mugezi Boris. Barabonanye mbere hose. Aha ntagare mwe muzi ngo no wicyanguga hano wicyangugu. Wabo kwa rohiti cyiza. Mwenye ugari pede mugezi ugari rwamwikundiye. Baze mu byahereye he. Mugezi mbasige bishimye. Amafaranga bari bayabonye. Na mpamvu yo guhangana ihari bahuje ubugoryi. Mugenzi nyango nuko igenze bayise Mad Buddies cyangwa mugenzi bigoryi inshuti. Nuko agenze mugenzi kare Mad Buddies cyangwa amashumi y'ibicucu y'ibintazi. Ya Junior mwumvaga abakugeza kwa mugenzi nabandi
nabivuze kenshi nuko mutemera ni visual base. Okay, ndabakunda cyane. Yeah, right. Saki saki